Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersamaku Jax Gaming. So ya guys, kita akan ntar ya guys, skip dulu. Kita akan bikin potral naga ya guys. Potral naga guys. Potral naga guys. Potral naga. Pakai apa nih guys? Ntar guys. Geng, saya skip lagi. Nah ini guys, bahan-bahannya mata ender dan potral end. Nah gini guys, 1, 2, 3. Nah 1, 2, 3. Nah 1, 2, 3. Nah saya udah lupa guys. 1, 2, 3. Nah gini. Saya nggak tahu guys, ini benar apa salah guys. Saya udah lupa guys. Wah, ntar guys, saya skip guys. Nah, begini guys, tadi salah guys. Sistem ya guys, biasa guys. Apa sih guys? 1, 2, 3. Nah, lagi guys. 1, 2, 3. Nah. What? Ini bener apa salah guys? Ntar guys. Kita bikin lagi guys. 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3. Nah 1, 2, 3. Nah gini guys. Nah kalian ntar guys jangan lupa like, subscribe juga guys. Ini kalau saya mabar dengan YouTuber ya guys. Nah dengan meja gaming ya guys. Yang part ke-1 kan sudah guys, sudah diceritain ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga guys. Bye bye.